Divê dukana çûk da terzîvan Mihemed Şakir cawekî spî bi cabirê dibire ta got maskan jê saz bike. Şakir got ji 45 salan ve li bajarê Kobanê terzîvanê dike. Piştî belavbûna nexweşiya Covid-19 li cîhanê û qedexekirina derketinê, herwiha kêmbûna maskan û bilindbûna nirxê wê di bazaran da, wî li gel her du zarokên xwe dest bi dirûna maskan kir. Tago barekî aborî li ser milê welatiyan rake. Ev yek jî piştî belavkirina nêzî 3000 mask bi awayekî bêberdêl li ser sazî û navendên tenduristî. طبعا جيو ذكرن تشكيكي يعني جوجي هناكي بوها هناكي لاستيكي خو بوها تشتي خو كشتي عم تخوزن يردميو كيف ملات رو بكر يعني ام باي ما بينس كوت ام حركه دفروشن هما تكوني ما هكذا استعمال كثير السيدة اللي دسعدو تيشاكيا هذا بلكي يعني هو يردميو كش ملات رو Rojane dised mask bi destê wî û zarokên wî tên dirûn amade dibin û dikevin turan. Li gorî Şakir û zarokên wî got ev maskanan tên dirûn li gor astin cîhanî û bi erênî ji desteya tenduristî. Got bi kewê tên teqîmkirin, herwiha bi nirxekî erzan tên firotan û ta mehekê mirov dikare bi kar bîne û hin dermangehên bajêr jî ji wan dikirin. جيكي تانك بونو ما بوهيرون ما كرا بامي مثلا تجربة ما تشيكر دي طبقة موديل ما غيرون ما دي ملات رغبات اللي دكي دي طبقانا سيدالي أرينو ملات يونيجي عالجبون دبي ما تاور كر ألوان درخصن جور درخص رش درخص رنگ بناتي درخصن كيو صوت مثلا يدبي أزواقا يعني أو بو ماس بو ستويل جيج ملات رو أنا كشفار ونيش كيف جودكن Şakir dibêje got ew tenê dixwaze xizmetê pêşkeş bike. Ji ber wê yekê, bang li rêveberiya Xweser herwiha xelkê Kobanê yên hindir û yên derva dike. Got alîkariya wî bikin ta got karibe heyberan peyda bike û bê berdêl maskan pêşkeşî welatiyan bike. Namze yên Belengaz. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.